Jenna matawin ang gitsa. O sa samay i-palasin siya biya. Tamalot. O patsuwa o. Kay Sala, yan. Ang Rebecca. Kay Sala. Ya, o sa sama, ito full blood sa sama. So ay may siya ma-blessing. Bigyan na nili niya. Ano rin sa uswa. So lolo lang daw. So si Mapanaw. Lupo pali. Kaya niya ay mo. Pero tala, Josie, pwede niya. Lupo po. Bigyan na nili. Miskin parang kaka. Kalau magbela ka, o kinitin magbela, kung sumatsuari na. Tapi po dyan si mga matsumatsuwa. Entonces, ang kailang ay kukulikan na siya. So siya suspended, panawinay ang maungan din sa magan. May ba, lahon mo. Si Baykay, ay iyan ay di. Kay Sala, pagkutumang panasigo, sinang panasigo ngayon, sumigo, tapos mo pa, otoy Sala. Otoy Sala panasigo, sa sigo, yung ngayon, otoy, tutuwa yun, nagwesa na tuwa yun, at tusingo ng oma, dia tatung panau, dia tatung wanga, dia tatung matua, human being, ya, fai awal tinggal awal jemaah, ya wala nama dia dari panau mengenal Yesus, amin. Saya berdiri, kalau ibu amat besar, besar dia. Kalau untuk mau tua, tinggal mereka. Ada tua, sampai dia berkuai, terus dia kain atau kuai dengan tua, dia Malaysia, mereka kalau oleh air, sampai su amin.
Tatsua, Tatsua ini Kamesia, yang ada ini Sofika dan semua. Dan bisa punya deh, punya macam kesana, mai Tatsua Kamesia, yang sekarang yang orang Tatsua, yang nama Tatsua, yang lupa sosialisasi, mai sertifikat Maria mai Tatsua. Yesus, amen. E logo se noi joinza che sta saber e faz continua a função, kalau zaman peste, kalau Cina apa, kalau zaman sama federasi, kalau Cina masalah di sama baik betul. Você está tudo macam aina. Kaya naman sa rumah, so nilipin nga nila sa room. Iya, Tatsua betul mulai Tatsua Malaysia. Oleh Tatsua Pisidia, macam, oleh Tatsua ada lofa, ada lofa. Jadi awal tu face tengah ben. So yeah, so serve with love and humility and honesty. So, Yesus, amin. Saya dapat, ya kalau kita mau siap pisah, Cina Poliga, maal pisah lah sampai ada tanah Yesus, sama pisah Yesus, ya orang sampai jenis Poliga. Wal Muslim lebih pada bersama, Ketika mereka di sales training di Bangkok, tentu yang lupa curi, tentu oleh tentu. Just for our kids, we've heard so much about tentu this week, but my advice to you, which is why I'm saying it in English so you understand, is the pathway to leadership is through service. And we spoke a lot about service around doing the hours of stuff, but it applies to any area of your life. In the church, in your schooling, in your house, anywhere you go, if you serve and you do it well, you serve with your whole heart, God will put you in better places. Okay? So, the way to leadership is through service. So everywhere you go, you serve. You don't have to be at the top. People will see you if you work at the back. Like this morning, I went down to Nika's house while they were having breakfast. I knew the person that was cooking. It was JR. From the whole class, JR was the one that was cooking. And I knew that. I don't have to get to Nika's house to know that it would be JR behind the pot. Okay? Service, the way to leadership is through service. Guys, especially young ones, serve wherever you go. Okay? Blessings. Amen. Saluda. Luego vive Shifar. Kalau Cina Poliga sampai Yesus, kalau Cina Abu Mawai sampai Palestina, sampai New luar ni contoh yang saya boleh contoh macam mana, boleh contoh apa, boleh contoh mana, macam mana, boleh macam ilmu dan poliga, belum terjadi, boleh macam sesuatu susah, bukan yang lain, boleh contoh macam mana, poliga, yang siapa yang lain. Macam contoh macam lepas membiayai contoh air mereka Malaysia, kalau contoh oleh contoh mau, kalau orang cuba selalu bahaya, contoh masuk ilah cuma masuk semua sama selalu bahaya itu cuba contoh kalau masuk yang aku masuk, tapi orang pun Cacu saya, macam cacu yang kalau dia cacu yang masuk, yang lepas lu boleh start,
Con Jesús. Amén. Aloha. Aloha mo. Beijing yang puno. Boleh. Ilo berapa? Semuanya di sana. Semuanya berapa? Semuanya berapa? Jadi boleh kita ayah itu buat makwa. Bersahaja. Kalau buat ini apa bau ya? Mungkin lupa. Siapa yang saya lupa? Yang apa? Yang berkumpul. Kalau buat ini kan, mungkin kan siap. Kalau buat sesuatu yang aku ya. Yang saya isu ya beliau kuli saya ya lalu mau sudah pasti kayak salah sahabat nasi terjauh ya telur lebih mana kamu sa loob ng panon dito kaya ay susoli oleh senata ifan pela dia ano uski dalo che fai algo pela fiski che covi portate al lemon pun no fai uski dalo o pergi saya perlukan nilai apa yang kalau kan sama orang pergi oleh dalam saya aku ini ya start from the main thing that we want to see so pada bagi di manfaat di yang kami lakukan apa yang boleh disebutkan ya karena di luar sana apa ini apa ini if you're really very tough we have now very much we are our kids see our actions that we do it and they'll start to copy us. And so we go to home, and then they expect the kids to be perfect, because they're the role as well. And if we do something good, they see that we always try to do something good for us, and your kids slowly pick up on what we're doing. So yeah, certain skills are a lot of ways out of beauty. So they see them all and yeah, they love priority dapat untuk lain, ya supaya lo harus berusaha siap. So by choosing priority, serve family and serve the church right now, I believe that God has opened the door for you. Amen.